Të nderuar përfaqësues të mediave, të nderuar qytetarë. Sot në mbar vendin po zhvillohet procesi i votimit për zgjedhjet lokale. Deri në këto momente, zgjedhjet po mbahen në një atmosferë të qetë dhe demokratike, pa incidente të raportuara, pa presione dhe pa agitacione në përvend votime. Ky është një sinjal pozitiv se vendi po hyn në një fazë të pjekurisë demokratike, ku respekti për vullnetin qytetar është mbi gjithçka tjetër. Koalicioni Vlen vlerëson se procesi po ecën normalisht dhe u bën thirrje institucioneve përgjegjëse që të vazhdojnë me profesionalizëm, transparencë dhe panshmëri në menaxhimin e ditës zgjedhore. Njëkohësisht, i ftojmë të gjithë qytetarët që ende nuk kanë dalë në votim, ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre kushtetuese dhe ta bëjnë pjesën e tyre në këtë proces demokratik. Çdo vot ka rëndësi, çdo qytetar ka peshën e tij në vendimarrje. Le ta dëshmojmë edhe sot se dim të votojmë me qetësi, me dinjitet dhe me përgjegjësi për të ardhmen e komunave tona. Сега и nama македонски. Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Денес ни целата земја се одвива процесот на гласање за локалните избори. До овие моменти изборите се одржуваат во мирна и демократска атмосфера, без пријавени инциденти, без притисоци и без агитации на гласачките места. Ова е позитивен сигнал дека земјата влегува во фаза на демократска зрелост, каде што почитувањето на волјата на граѓаните е пред се. Коалицијата Влен оценува дека процесот се одвива нормално и ги повикува одговорните институции да продолжат со професионализам, транспарентност и непристраност во управувањето на денот на изборите. Во исто време, ги покануваме сите граѓани кои се уште не гласале да го остварат своето уставно право и да го дадат својот дел од овој демократски процес. Секој глас е важен, секој граѓанин има своја тежина во донесувањето на одлуките. Да докажеме денес дека знаеме како да гласаме мирно, со достоинство и со одговорност за иднината на нашите општини. Благодарам. Мерси Кени Куќе, ако имате прашање, поведете. Ju falenderoj.